Namrud abe buat jamak capi dalam riwayat mati. Iji haik dah ilit tentang Namrud dikemin Rabbineh kelemu Namrud. Penyakit wabak adalah virus yang mematikan. Virusnya macam-macam. Kan bermucih bak virus yang bak corona. Bak anak batai bisa Allah memberikan kekuatan mematikan lagi beri virus bak batai yang jitik lecicim ada tentera Abraha. Yang virus Allah jo. Bak cicim ujun jime jiglawa anak batai dengan babah cicim to mantong kenang dengan anak batainya mati mandung kerana virus bak batai. Itanya mau beno kenang paling-paling kemau tu le ante mati lah ubeo yang iglawa le cicim ujun masa Abraha. Na virus gebi bak jamak lagi gebi ke kaum Namrud jamak. Tanya ikap di jamak mantabah tubuh hana mati. Namrud ubena tentera Namrud atai kaikap jamak laju mati. Namrud abe buat jamak capi dalam riwayat mati. Iji haik dah ilit tentera Namrud dikemin Rabbineh kelemu Namrud. Wate kada Namrud kaya entat makanan belum kita mau. Balik tamo je selo mentang ditamo ju lauta raido abebut mate bapeh pedro kana sakit ikap jamak kana nyamuk hana gebi kekuatan jamak han mate tamo lauta virus juga itu.